Ladies and gentlemen, abantu bamintu bonsi banyasaye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Happy Sabbath. Happy day. Biamono. Litangani kabisa. Tigangireli bageli. Kubakeranga biamono. Asogo torangeli gocha. Elinde tobwaterane. Twagache kanisa ya Nyasaye. Elia kabere. Ngireli bageli. Wacha nichukue nafasi hii niwakaribishe wote hapa nyumbani. Wale wageni wetu ambao mmekuja kushirikiana na sisi, tunataka kusema asante sana kwa kupata muda kukuja, na mmekuja na mvua ili tuweze kujenga hii kanisa. Abantu baminto gaiga bali mutamanyeti buya aninka. Una samu atebe konye samu timetingo mongno mwabo nere no aruete gaiga. Na incho mongno minto no aruete ga ngumbu botabori. Igo gaiga nche no moigwa. Ekara na rengo moke na rego chaga iga korra baba. Na wana rego etera nchire yensa nchira nere ga mwino togo etatoenda kuchingumbu alia. Inko ruo rona egwe chuchu na irana na kerokyo. Igo gaiga no moigunde, and I'm very happy that to another chance wocha kubwatira na ilinde twagache kanisa. Kanisa ya lengalia nero na roche kanisa ntangani ya SDA ya gachire yakire eranga